Dobro večer, moje ime je Dragan Kaluđerović, ovo je moj YouTube kanal, za sada posvećen isključivo aerozagađenju i ja se trenutno nalazim u Tuziji, jednom lepom mestašcu pored Podgorice, gde imamo katastrofalno aerozagađenje. Ovaj video bih namenio gospodinu Plenkoviću, premijeru Velike Hrvatske. Ja sam u stalnom kontaktu sa Hrvatskom ambasadom u Podgorici i redovno pratim hrvatske novine, Indeks.hr i Jutarnji list. Ja se izvinjavam, ima sigurno i drugih novina, ali eto, ja čitam to Jutarnji list, Indeks.hr. I nedavno, a to je bilo 27. oktobra, sam pročitao, oprostite na ovoj buci, tu je pored ima kola. Nedavno sam pročitao o katastrofalnom aerozagađenju u Zagrebu. I sad se je postavljeno pitanje odakle to aerozagađenje. Ja, gospodine Plenkoviću, vas izuzetno poštujem, ali moram da kažem da ću sad da vam pokažem odakle to aerozagađenje dolazi i, boga mi, dosta Zagrebčana i Hrvata umire od tog aerozagađenja, a to ću vam sada i demonstrirati sa američkih satelita. Ovo ovako generalno možete za detalje pitati mog kolegu u Rijeci iz Građevinskog fakulteta Josipa Rubinića. Ja sam inače doktorirao na Beogradskom fakultetu, na John Hopkins University, sam učio o aerozagađenju i u donjem levom uglu vidite, sve je došlo iz Beograda. Znači, gospodine Plenkoviću, ovo je, ja mislim, jedinstven video. Svo to zagađenje je došlo iz Beograda u Zagreb. Ajde da vidimo da li ja govorim istinu. Ovo je u donjem levom uglu 25. oktobar. 26. oktobar. Ovo možete preko Hrvatske ambasade u Podgorici ću vam dati detalje. Znači, žuto je recimo ok, crveno je loše. Ajmo da vidimo. Šta da vam kažem? Ajde malo da veličam. Ovaj deo ovde je Srbija. Ovo gde je najcrvenije, to je najveće zagađenje. Zašto? Zato što u Srbiji koriste otpadno ulje za grejanje. Tamo je katastrofalno aerozagađenje i naravno nemoguće je sprečiti širenje zagađenja vazduhom. Ajmo da vidimo gde je to otišlo zagađenje 28. oktobra. U donjem levom uglu je 28. oktobar. Odoh četvrti. Nažalost, sateliti ne vide kad je magla. Ja se izvinjavam, ja ovo sad na tabletu u Tuziji. Tuziji vam je divno mesto. Uglavnom je albansko stanovništvo. Samo prosto, evo, ja hoću da budem malo efikasan, ipak se obraćam premijeru Hrvatske, pa to mora lepo da bude. Znači, došlo je sve iz Beograda, 27. oktobra, evo ga 28. oktobar, boga mi, zagađenje ide ka Zagrebu, i ajmo 29. evo ga. Znači, ovo što vidite belo, to su oblaci. Ajde još jednom. Znači, možete pitati mog kolegu profesora na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Josipa Rubinića. Ja sam trebao da radim u Hrvatskoj, ali eto, igrom slučaja sam postao ovde pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori u Tuziji. Znači, 27. oktobar. Zagađenje kreće iz Srbije preko Bosne, Slavonije, prema Zagrebu. 28. oktobar, evo ga, ide ka Zagrebu. I sad, u novina sam čitao u Jutarnjem listu, ja sad zaista ne reklamiram nikoga, ja jednostavno čitam Indeks.hr i Jutarnji list, sad ima i drugih, pa čitao sam da se je postavljeno pitanje odakle to zagađenje, da li tog zagađenja ima, da li laže neko, da li je to zavera. Nažalost, gospodine Plenkoviću, nije ni zavera, sve to dolazi iz Beograda. Ovo je crno na belo, ovo su vam američki sateliti. O meni možete više saznati kod ovog gospodina Josipa Rubinića, profesora na Građevinskom fakultetu. Eto,
mislim da sam ovim jasno pokazao odakle zagađenje aero u Zagrebu. Hvala vam, gospodine Plenkoviću. Eto, šta da vam kažem, to je moja struka, zaštita životne sredine, zagađenje i to je to. Mislim da je bitno da ono što sam pokazao, odakle je to zagađenje aero došlo u Zagreb. Hvala vam i to je to. Prijatno.